do porasta moždanog kapaciteta je došlo zbog promena u načinu ishrane. U tom najranijem periodu ti hominini, ti ljudski preci koji su živjeli u Evropi, odgovaraju vrsti Homo ergaster erectus. Oni su, dakle, došli u krajnjoj liniji iz Afrike. Pre negde 600-700 hiljada godina u zapadnoj Evropi je počeo proces neandertalizacije tih hominina, možemo tako reći, i vremenom se u zapadnoj Evropi izdvajaju neandertalci kao posebna, da kažemo, vrsta. Sve više ti hominini poprimaju odlike koje su karakteristične za neandertalce. Mislimo tu na te anatomske promene koje su karakteristične za neandertalce. U tom periodu dolazi i do encefalizacije, dolazi do porasta moždanog kapaciteta. Prema toj takozvanoj socijalnoj hipotezi na porast kognitivnih sposobnosti i sve što je s tim u vezi, najviše su uticale društvene okolnosti, društvene veze i zapravo porast lobanjskog kapaciteta je, njegov uzrok leži u društvenoj povezanosti, društvenim vezama, u komunikaciji sa drugim ljudima i drugim zajednicama. Druga hipoteza se odnosi na ishranu, na snabdevanje resursima i prema toj hipotezi do porasta moždanog kapaciteta je došlo zbog promena u načinu ishrane, tako što su počeli da termički obrađuju hranu. Dakle, ta termički obrađena hrana je prosto bila lakša za varenje i uopšte organizam je lakše mogao da iskoristi, a što je opet povezano i sa promenama u načinu lova. Dakle, umesto tih slonova i velikih životinja i korišćenja živog mesa u ishrani, oni su počeli više da termički obrađuju hranu i da love možda sitnije životinje.